Bismillahirrahmanirrahim. Alepu tetong harroko misuju dalet tudang Ahmad. Pasalepan sengi bicaranna hurupuna Ahmad. Ia naritu aseng amulan nana Muhammad. Na iya alipue na puade itetong. Na iya hai na puade irroko. Na iya minge na puade isuju. Na iya dalenge na puade itudang. Pasalepan sengi bicaranna apie angingi uwaye tanai. Na iya apie tetong. Na iya anginge roko, na iya uwaye suju, na iya tanai tudang. Mapakoniro asikenana poleri hurupu na Ahmad. Iklam. Isengi sio majepu sipak nana bita riwatakale si bawa sembaja limai wetu. Na iya sembaja subui dua rakangi rakam mamulangi pawangi nyawai, rakam maduai pawangi tubue. Na iya sembaja loroi patarangkangi rakam mamulangi pawangi arota, rakam maduai pawangi aleketa, rakam matelui pawangi luse atau ta, rakam maepai pawangi luse abiota. Na iya sembajang asarae patarangkangi rakam mamulangi pawangi jari atau ta, rakam maduai pawangi jari abiota, rakam matelui pawangi aje atau ta, rakam maepai pawangi aje abiota. Na iya sembajang maghribi telu rakangi rakam mamulangi pawangi inge atau ta, rakam maduai pawangi inge abiota, rakam matelui pawangi timutta. Na iya sembajang isai patarangkangi rakam mamulangi pawangi daculing atau ta, rakam maduai pawangi daculing abiota, rakam matelui pawangi mata atau ta, rakam maepai pawangi mata abiota. Na iya sembaja subui ia naritu lawai pasesai rikoburui. Na iya sembaja loroi ia naritu lawai esoi mati ripadam masyar. Na iya sembajang asarae ia naritu polowangi wi koburue ri ondrom marade. Na iya sembajang maghribi ia naritu tane kiwi timbangenge nareko engkaki nairi puange. Na iya sembajang isai ia naritu lalengaki mutama risurugai riwanwa kadenge. Na iya sembajangi dirapang ngiritu ajo cipong telu miritu rupan na buana. Sewani buana sembajangi ia naritu mappalepei pole riranakai. Maduana buana sembajangi ia naritu maputtamai risurugai. Mattelunna buana sembajangi ia naritu mappaletu iri Allah Ta'ala ripuang pamaseye. Na iya sembajangi arolang ngiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iya sembajangi alirinai agamai mati di akhirat di onrom marade. Pasalepan nesengi akeda adai paring kalingai pakitai.
Ia naritu rahasia na Allah Ta'ala panesaingi re Allah Ta'ala. Na iya kedoi suronai Allah Ta'ala. Na iya paringkalingai rahasia na Muhammad. Na iya pakitai asenai Allah Ta'ala. Ia naritu riaseng malaikat Jibril. Na iya paringkalingai ia naritu riaseng Mikail. Na iya parimaui ia naritu riaseng Israfil. Na iya adai ia naritu riaseng Israel. Mapakkoniro isengenna malaikat apai boleh ripuang Allah Ta'ala. Iklam iseng isyo dua ada mailo ria jepui ianat sama turisye tau panritai seuwani masu inapa seemak kedai hu maduana mutama inapa seemak kedai hi. Na iya murtaba limai ia nariasa sipa ase elo misaleng maduan rupa ni nyawai. Na murtaba maenengi yan harturiaseng al-ijsam. Betuanna mabati ni nyawai. Gene ni arase korosiai. Surugai, ranakai, sangkakalai. Enringet tanah pitul lapie, nenia langi pitus susungi. Sulebiai, rilain nato papaimeng. Nariala na tau api anginge waye tanai nariwinru badang naritaro nyawa nariaseng al insanu kamil. Betuanna mannesani nyawai rilaleng nyawa sokku ni annesana Allah Ta'ala kori adai enrengeng anak opo na Nabi Adam. Makkoniro isengenna murtaba oppae boleh ripuang Allah Ta'ala. Iklam iseng isyo na iya isengenna puangi oppai sewa nisana maduana sipana matelluna asenna maepana gaukna. Ko itu parilain nai gaukna maneng Allah Ta'ala. Na iya isengenna watakali apa toy. Sewani badang maduana ati matelluna nyawa maepana rahasia. Na iya pakai doang nyawai sipakna Allah Ta'ala. Na iya pakai doang rahasiai sakna Allah Ta'ala. Makkoniro isengenna puangi isenganna to atai. Pasal panesaingi bicaranna ya poleng riina. Iana ritu ri Indo apa rupanna sewani uli maduana juku mattelunna dara maepana uta. Iana ro epae rupanna sininna mapecae pole manengi ri ina ri Indo. Mapakkoniro bicaranna ya poleng riina. Epai rupanna ia engkai rirampe korni. Pasal panesaingi bicaranna ipoleng riama. Ya naritu riambo. Epa rupanna. Sewani ure maduana
buku, mattelunna kanuku, maepana gemme. Iyana ro uppai rupanna sininna materee pole maneng ngiri amang, iyana rituri ambo. Mappakoni ro bicaranna ipoleng ri amang, iyana ritu riambo. Uppai rupanna ia engkai rirampe korini. Pasal pannesaingi bicaranna ipoleng ripuang Allah Ta'ala. Iyana ritu puang pamaseye. Limai rupanna iyana ritu sewani peneding. Madduanna pareng mau, mattellunna pareng kalinga, maepana pakkita, mallimana pareng ngerang. Iyana ro limai rupanna de narita pole manengi ri Allah Ta'ala. Jaji mancajini jumelana 10 telu. Iyana ro apolengenna sembajangi na engka riase sembajang. Pakkasiwian 5 wettu siesso siwenni.